Sa vinaka makalevu bikim ni na sema tiko mai na mbongi vinaka ni kua rong vinaka na sere and the dola ngata tiko na kenalanga takitiko na bulongo na bulai nunga lai na buku ni bulai maduata da babi ni vinaka tiko biro na turanga roa vola na serengo 7 na rokondua ke te vita na lawa da bakambula sartiko na mata buvale na rokondua ke na mata buvale na lawa and ken na biubata indo na sere to tokongo e na buku ni sana bakturanga o maduata meu sambula sia bikim ni keda na biokani ni sia mati kumeni kua sa uti tingona walu e na walu na miniti e na singa buke lulu na kerosa ngabulka dio ni singa ni bula on Disemba binaka bakali bikim ni na barong mai e na kavingonda marau ni lista mai na nonto bula ningo ngas ni buli ana so Robi Wise so klan di buga bikim nia bakarorong na nona ve ni Robi talano en la madau sawo ti lele busara ratalitak na ni Robi talano do bet nga bakata na yawo na ni Robi talano ya lewu tele chiko na ka vina kata me wasia mani vitar tartal mo ko via ka ko via vata mo lista len mi total ko talot kuno mai ngoli saranga mai nok marama ko na mundo bata may maduata to lewasar chik nga na bulonggo ando talaga nakaka maramangas ni buli na non talita ka na nung wasa sarangame na koro rongo sia na vikaw sia ando nakana libu ni bebekani ra vitar tarmay non marota ka na nung maybe wasi sarangabak donu wasi saranga na wasa ni loloma kay na vikaw itaki lewera lotir saranga na vikaw sia vi kimay menasina ya go sa lista lemay vinaka valeu sarna no yala dina mo listal mai maramgas ni buli rere kana ngono ko bako bulo mata vir na bako rong tik mena kavin so na valeu Dr. T Madam T taumanda di tarana ngauna ime wa bimentere valeu na alo lewo choko na 20 gitai ena ve talano ena bongini oa saritale no na ve vela vetina alo na 20 kita me rauni di celebran dengan alala no lama ini apa ni manda mai wasi batana batai au sapa ambulotio atri miau na turanga na kita embola tangane na turanga na tu maduata na presidente nanda bonua viti mi ambula sia na turanga mamisan rami utio na bu ni na karabi na bonua modal matelebu ena batete tio na be karabi tio ena loma ni bonua ena be sai bora alonga tana be karabi ena panu ni be karabi ena nda panu ibiti au ba ambula bertio nga atu be mio na les ni mbose obiti la turang na talangase ni wase lebo maduata wate mio na tala angase ni lotu ni beiti otio ni lotu sarai maduata usama kani dhawiada ba ambula bertio nga atu be mio na commissioner northern wate be mio na linga ni be karabi ni maten tu ndun tambana ina buali pambula te oranga atu e miau na no kuito ani ba da na tambana ni buli da on rambo amaduata wat ebe miau na sok ni kasni buli tau ebe miau sambula sia pambula te atu I lambasa kan ra uda te ona panuan tu nang bongi uda tau biti ona uda lambasa ni bongi miau sambula sia vero sa totoka na ka vinaka levo ngal chika na bakambula bikim ni keda na biokani ni sia mati kumelambasa ndina ni rakudu tiko na woli ko keviti ya ni taka ni rongo binaka tika na bio libo ni vitalano na talano with Dr. T na bongi binaka ni kuwa kani marau ni sabonga ngo bitana singa me dava na yambaki ngoda batalanga kina vitalano ni bula ke maduata ya marau ni vitalano ndo bulanya rasia mati kumai ni kuwa me bakani listal mingo maramangas ni buli bakatelanga kini ni mataka na wala na kaloko na ngona batango na rakatip kini ndo na maduata province forum vitala na tutubulanya na siya matal tsaka mikinong gas ni buli ana na buku ni vitala no may bakata barikina na vitala no ni bulongo membaleti maduata bikim ni keda nan raba ka maduata ni siya mati kumeni kuwa ngol tsaka na bikin to baki bikim ni keda sara abuna ta pangaw ni siya mati kumikina nimbula binaka
Ya memang kan ada nanti rabital noilu yang gas dibuli ana, uklani bungara warong mai sotar ngar guys mai bakan doni kuah. Kira mantangan ni ba magal tak mantangan no muni koro, kena buno ni susu mikina, bakatal ngakina no muni kor ni vas kera. Kena no muni kor ni tauri, kambi bidon doya. Nawalebu, Dr. T. Nava ko ana sorowi maleau, nava ni bubale na bon wo bolai ba awan bulai na abusa lobe tolu na abusa o kawa na tetio na marami na bosa kawaira na abusa lobe na abusa bon wo bolai ba awan bulai na pati na abusa na ua tolu na abusa na tawila bon wo kawa kartawila tino lambasa ene asana o madhuata. Nyambula siana kituranga ino ti lambasa ti turanga ni wolofa. Mami sandra amiau ti na kitini lambasa. Ena pui madhuata, ena karabi, na betal no na bata-bata ini. Ertawil tau do na tolu na yabusa ina ti no lambasa. Iyo ito ulinga ni be karabi kaka. Ibali ni uro, ninda uda na sokoba abanua ilambasa. Ena bala eto ndau tuta ina na lotu, na banua bata ina matentu. Sa soko lambasa. Itu satu sertunga. Oh itu na imbiri ni oro, itu obo tu nambua. Mereka itu ina na itawi. Kabaan itu ina. Onra tamat ilang basa tendra na bulay. Ya. Ari oro kis na ku oro edi wanga na ena vale. Ko bo iteu tu nolongon ito wata ena vale ni aidi. Rawe aku aidi ya. Ususuma indo na bubal era nuku ausanam sema tabatanga ibate na nuku banu ni buli ya. Mereka ndra tinan tawi talon ni bongini entos tena ngauna. Na oro kisi eti na uli beliuta ina yabu solo belobe kan itu oro lebu eti ina na oro kele mumu menandur na taun ta uni uli panu le kati urdonesan na oro kele mumu mito bula siana noku na kiti noku tio mai kele mumu na wiwi wai rebu yang bula sia usapa ambul tio atu be miau iyo na orni buli au bulina au ndo andai tanya tunga ni orni buli bimbin doang kan noku bubal. But aray, foundation ta ini dua ina na yakiti. May marorolti na babubul na kahit tete ato na bura-bura ni buli sa mata tatuoy. Sa ano ang bimbit na ito ina na babubuli may iban. Informal education. Ray dana makambe ba koroy ina. Iyo, dana pa koroy nga dala isarab ng the identity na panua da duro ina. May na panua and da susumay ina. Niyo tinano kubuli may na oribul na nukubuli-buli laman do na bubale ni bay karabi en laman do na yabusa. Makanya ba ang bimbita ini do turang may turang do na banua may kay karabi o inda turang may karabo na nonda onra lewe nonda banua may kay ilay inda mayo in batan inda bay karabi ti uno la ide ka to may na kona no mati oy mo karabi mak inda ti ondo ti ni bay liuta o inda turang maram daw bay karabi ni sawo tinan o susuto ondo na bubale ba ang bimbita itu ina sasanga ta inang bula me ba atoro ta ina nang bula ni sasanga ilabo me karabi ina na bula me longa ni tobo orni buli rawa na buli au kindergarten may bula ka primary bula kindergarten au la bula ka primary dewa saray bula ka Stanton College bo otina ko formon au la saray bula ka all saints secondary school matani sa si ato ya misala mo na orni buli ang binina na IB batin to ndaw ren boy ka lawi ako ay hindi nga taturo ko iyo endo na asi non da buli bata indra na we anda onda we anda india endo na atoto iyo ya marano mo ya ni danyo tama ko may ori buli ara bertanga ni bole ay bal iya man do na pa buli matotuin neola i compete bata sona ya kitibu bata indra na we anda onda am bimbita indra na buli au sakala isara bolesu nangor sahabat tilo kubo sana mada sawati au kai basa mataina andana yang be otamaku na orni bulie baletarin ra ai dia tau do kai ndau ndigi tai to ya me ndau welu tai to orni buli ia mandona amat challenge na kumbulan na competition ni buli ia ni sa compete boy sambuta osar tangoyau na bu ibu ini buli leso indra aw ia na akan do apa au babal batangai indra kiti bu na india babal nga batai iya ni memang tahu beterai mbak inang ona ni beterong mami belutu ingang mbak emakan othayo emakan othayo arai na rai ni bulan no moyo ai
na buli mai ori buli ai dia ien duan na pa buli lebun ta buli na mai na ori buli na pangata ini ngauna na bui ni buli lesoni na pasela ni roti na tawen dia mai mina men ramen ana na lubena onda tong dra konite na lebu tau tilo mana society na daba so na ambia yo indra anda ai dia o pasela ni roti ngara yang di indra tuba ando ka tu bono ni spingona son amare na buli da tua ida dan daun beda ti on inda buli ti on ori buli ai dia o ba ando ni on beda ni makani ronga na ori buli arai buturara ni wake oni beda bata ori buli arai endo na babu buli lebo tutui endo na atoto ni sahoti na ku buli arai ka erita makun tania mate all saints but sunday ibu sal tandra aiwi ko otiara na ko famu bitu sa kay lande lautoka rawati ma ina na buli koroi ni buli kasni buli lesi ma kasni buli sada lesi kasni buli kain dai mali mtu na yanu ia berarai lesu mande lautoka dati o imbure o ya uni be amakasati o ando imbur drangau au tutunga tama kutina ku sama na kuisulu sa asakarna eku lewai na pano lao ina lewai na mboni dina lewai na ngoni buli lesoni lai lautoka sama ka tandola no batu lewa iyo nanga ya walati ina bau mata ku serangan mata no ko bale mai bali batina longani tobu na kutari na lir dir tambudan era batena wusu tundu ni andau la no ba asama otama ku dau dolo tu nei tabu ni lotu na bono lambas na bono madua ni matana taina ti arai mako ya so sing mai ba buli di mabendo na bubale e ba andai taina na lotu ni bure ni kau na una ya bolati yang nonda bulan ndu indi bono anda tu ra odruma na ve ra ini boleh so ya bolati na nonda bun takai kiti ya lewat arai na selan ra ini bula ela ibuli di mai biru taunda uni bubale sa tete na buli sara na koroi sa lesi main lesilis au da va kasni buli matai mali wati mai mali on dewa bombale Indian school on bombale Indian school la boleh atau ngai no ku oro ero no ori won boleh at bombale Indian patin bulla ka primary school leso bombale Indian wati ras kai to isobuna orturang inanduri district school nang sa pamatis kay dewa sa suba primary muslim primary o tira sa kay les sur may lambas na sa may lala na bono na ti bale ni sa les na to akroro men sala itaw sa matin tu isu aray na brief lang ani no kuda at ito sa ay nangaunay o samba i tinandu ay St. Mary's Primary School di Lambasa ka Rosabul andu na ba ino kuda ba akas ni buli aray so lang na brief so lang na apa matali ale ani buli mata ina bubale embo mi kay mata tabi miaw so na kay lesu biro nanoku tala no ana mahadal sauti na wale sabi naka bakalim sara na mo wase mai na mo sasangan ni buli kena no mo sakan indo mo letaba na non robisusu ng gase tale ninda rongoda na no mulista limai lambasa mo may ngarabiro na no mitumtumbu totoko baka uti o klani bunga biki mai na barong utiko ke mai na buli mai na be ka ka na no muna numero tal na gase ro no to kamu ro sangole no non ro daka ba baka matinitu tale ni toko ni kemuni na turang watimuni klani na barong utiko mengo Master Wise na puno ata ni barong utiko mekina klani ben karabital chunga kwa na non ro business na Ubergrog klabi kemni na chiko mesuba no sorry kinabua so baka bikim ni santo water chiko na non ro business na biotini na Ubergrog totokan din ni dare ro na biotini go ni ro gas ni buli ya ro li subatal na tiba kiningele ro li subatal na sasanga ni bulan ni business pagkatalanga kin tos chunga na buli ne gas ni buli an binakabali bu maramang gas ni buli no mo siya talanga maya so nan rendre and sa tabo si binisada bimbi may bale sa dangwale ni na be bono ni buli gas ni buli na be university beka sa siya ganiti ko na lawa do bakatabuy bale tambunggo chukoy balenggo yan ranangononggo o sala ko na buno lelebu o saleway ko sarang nano mo rawatan mo buli kaya nano mo siya ni rawatan mo buli sa tiko sarang ngay lingam ya tali gas ni buli ana ni buong gatungan talingam na beba ko buli may bale kaya nano mo doon numero ng gas na buko ni non robelutaki ini banua belutaki ni takadaka kina loto may lambasa
binaka bakalibu na biba kung kiti na ultanga ya. O kila ni darwa bitan lo taktalanga na madasawati so talanga na nomu community outreach. O kila ni tiko so na community outreach o asawa siya. Chiko talamba kay so o sember ni wasia. O biya nakata mo to manatali na ultanga ya na buku ni community outreach o niya bakador sa totokan din na. Ni urongo da niya dolongo na ne bangari ko turang tamo mo ni satu sartu may undu. Vinaka. Sa vinaka. Na community outreach, eh? Na community outreach na nonda sirapsa muna nonda tiko-tiko, eh? Iyo, da sirapsa muna tiyo-tiyo. Atau serang ane londa, baleta na batang ginti-ginti ni bunda satu tuina. Eso sa andre serang merai bui manda ngai na or. Andre. Makan di rawa-rawa na mulai sobuna or. Au sakaraboti may vida bat na karabi kayan rabi na or may na noktal masaut. Amma kawala nga ni uduro mana oro erua iyong bulile abatay lobe maka. Au uduro mabranga na community ni India umutio nga yasa ilolo manindro na oro i. Na anube. O anube en release nga inon ra India na neto banuanga neto matakaling. Kay mi marunga na una wati na tisiasa. Endo na turang mamati anube lobe mabota na vale totally kay mate. Kay satar na vale sarap to mo ito ibale satar na vale na indo to na bitinan sa kay indo na basi bauro sa kay ere yaw pamadal teti oyaw zurti obindo na anidiko si lambas District Council of Social Services. Au siya tang to siko manda na we anda to nga bole ino anda to India. Baleta na daba. Amu to ro tala no to bitamaku. Onra turang na tumbundra na India yano be. Man rasusu batatu na tumbu ito. Nangon sa kay taw ya win ito or may lobe. Sanrenre na bito soya. Renre na salev. Taken daw taw bali may betanon rakako. Meron may buli tay lambas. Taken daw taw bali may dala na or matua. Dakin daw may modre tu or ni India aray under nito matua. Ina vale under na India aray. Sa kita wala ya to to na tinaku sok ni marama. Pat nito na ngane ko. Tadi ko erawan ni to saba ayata inaman na vale ni uro. Ni mo na marama India i umuto to sa kay taot mataba na matin tuno na ba to sa kay wasi o de menona na isele na uro ni tina belet. Nakayata ba nga ni bali ni ana ay oran ni na awamay. Mesiga ta mo be kaila on la ni na or mela isiko na matua na to na beti nani. Na ba andai ta itionga na sema ni bubale ni ndui mata tamata. Buzina ina endua na donel zaza pata wat na bi maroroi en lo manindua na community multicultural community. Ero na bubale ma ba ni seranga ba na ro bale na una ni lang. Dober na ito na ro fam e basa ito nga. Na ba fam nga dunesa na bale ni India. Sa kay bro mo India vile como e sa kay avide na adabo si ata. Sa kay o siya tanga minta anok misol nga na ado. Ino ko sa ayon tandonu. Ya sabi talan no ba abiwati ni sandonu. Mesana banget ay so na ado may na ponoro lisin. Metarle man to nga ina no na vali. Ara so na ve na lumi va we ani taunda uni no mo ethnicity taunda. Darasa ina ni mami bisari toto na ni mami we ani. Yang dolo tu ni mami vale ama yo nduna we aku ay ito ay dia do rivale unu wai la oitumba. Era na windin dinati. Di mo indo na sokoi bale ano na may na India no na may tanto ay morto na ito ay India may nanu. Sa soli ato na kava ni bali lotu mela i balotu temple mela itara nga bale. Mela karabi ina na lotu ni bosse bula bose da. Aray na dasaraba aray na nomu engage ta ini on a network ni nomu own community, not only your village but na ambibio in the tiowability nanda ba hindi natin. Aray na outreach mata awir ba indra nawe ako lo mangani neto ti on release nga neto matakali merda tali. Nindra amay bale
Lamay na ora, nolongan ini ule bututuin na ora makanin daw bangata itu. Daw so na soko ni ba amao so na andra laong arto bito mini makani saun. Dato minan yu menon. Bangat ni pa paro non pa amao na luben ran. Na pa paro ni bul ambare. Non da base, dinati bata indra na we anda. Wirun taun ta uwer ni non mata-mata. Ere toto, ere resia. Daun wa kona batai indra. So na ambare sam andre merah di nangauna ni won. Untuk to sebuli ati indra we anda dota na mata-mata. Ya? Nah, community outreach ya makani ta aba ngai na noku banua ilambasa. Noku oro, noku banua kawa, noku oro lobe te imbulle. Au makani ta aba oli tio ngai. Au ndresa noku oro ni basu le utulebu. Mi sambule sia na tau imbur ni lau. Mana kiturang ina asia turang tiba turoba. Na banua turoba au saba ambula tio ina. Au sandresa na community outreach noku oro ni basu. Ya? Ono ko orni basu na banua ile bu bari biti mi morongo tren tala no non tanga una do ngauna are tal no tai tuine so tu uni ma awa e biti tutu ia na oro e makani awa mai ne to oro rai tin ali mangana miniti o bondo saya dai baturo e ra lai be la ino maduata pat ai baturo daun robe eti on no ko orni basu ono kele iba matatai na orni basu arai ni saya na ultanga ni basu ya ose talo tena mandanga no community outreach da aba ti no orni bas na nonda semati inda na orni bas na da banda solia lesu au sanda makai ndua na totundu na sing sara do ya we nduna group sa da tio mai ai da kau se da ta kaun robe mo sema at au ai da un robe so kai basa mati ya saru ramai le na sa no da un robe adaba au wada menda endia mai enduna group to our own comfort zone. Menda talia mandanga non da abusa. Au saba asama, yo tama ku semai arai, o tina ku semai arai leu tu leu. Au saba mandanga enduna group na Facebook. Ai le ku tu leu, basu le ku tu leu. Au ndana tunga atu na arai au makani ila na lava na inai, ino kumandola na page arai. Au kain dola au kai di ndana nga ato eu na ata ko sama madala sare o basu burin lau ai na sabu sala o sara ni makanga ni bongi na banwosa da wiwi me pa mata to so tira pa mata sara rai si ani da sara valis non dai sema io menda kai rada na chat group arai o arai mo la sovia wi o ia na tumbuku ila dun amare la imbasi amai ina chat group Sakaila duna ngauna duna no kumomo duna sana tapole kubur duna sana sami tekei na saroa sakai ndana mo ina page era wanindua bolia na beletini soli ni balilotu io na ngauna ra ye dato ina na balilotu I le utuleu balilotu bo we dati au sama saroa we sami na saroa sanirua na veleti ni soli bata ina tutu ni namba ni seri. Oti sandon sanito sarap awi tamani na itu tay tabi aray. Au sakay ba asama? Ba asama tami sa virte na lomani ai na itabi. Wa ilani sema na utulebu. Au si ata na list of things ni baliloto mera. Au sa list isaranga. Dambe apart from dambe. Au sa lista ina. Iya sama katyo ni ilan rato na nito may naku ornibas. Samaka. Au tunga ina ai le kutuleu basu le kutuleu group. Au sa asara. Sa pamadalo ya raoni soe ilana sema ile utuleu menra valinga mai na. Bilo ni unua ini na yaya ni unua ini na kovate na tutu ni paptai iso na teveli na vas. Au ndana maka ngani 5 miniti sa lindi mai beyaw na messenger. Ano ko iyo ne kiti sema na utul. So sama kasaramandangan ni buto na oro le utule. Au sakay ay okay.
o yau onde da ava bataiso o e trust ini yau e van bauti yau baleta makai da rawa anong sanga mo ayat na balilotu kay makabe onay labo kay ba ayanti may bay onay labo may banuatan se may suba o yang tonto ilana nito bubale may lobe na transparency is very important na no mundina no ba matata tayo ndona ba ambimbi na ilabo ara na community ne sa duro na outreach activity baray mo karauna sara makani karauna nga non rambulat tamata sala mo yo ilabo na bono serngano mo sa karauni yo ina men matata na no mudaba na makani matata na no ande ta iri na ilabo ara ni muso ba ando na non raba ambauti na community aray au ba ambulat yo atu mi mutu tau nai kiti semale utulebu na bubale na mule na bubale na bodea na saroa moto na tio mai Nilandi na tio mai Amerika i Australia i New Zealand miau na vaso miau na volei ba awambula wa bidentana vale buni miau ba ambauti au merawan ni soli mai na ilabu meu da ata ini au ibit sala isemo andra kiti tio mai ibiti levo au ba ambula moto na kiti ni no kubu vale ila emba sakani to tio mai saba ara to na bubale mai ravita sarabi ara ina non randina tiau au kai taro anada randina tiau ina nai labolele wa tio mai tai nanga unai sakai bo wala ngai sona ya kikis me boli don mi sando laot na bali lotu ina buni ina tatra intio na sonsong ni tawi mate mai tao to ina au sakai bau ito na singa Weo me ule sumanda verto na tumbuku mele utule. Au sakayandi nga andro tua aku turangan ya busa mai na ua. Era andro ngande manda. Indar nene ndar orni bas tadi na tinairo betadi. Ndar eu no kona manda verto na non bas. Au sakayo asar ndar bondo lori maka ndar bondo mbasi. Kay inday nga mo yon re etikis na bono la yala in na bono do matelebo. Misalan debi atau batu roba. Kay tebne sa tebne na video ya. Vida itu ando na salebu, wa ando na koni oro mea sa na mani oro, mea sa na bono ni bebasai. Na buna I. Onde andi ale sumai na rai ni bono ba indra na kiti. Semele utulebu, andra makapa ando sarata na bono kana sa dauti o mai na balu. Iyo mamatay na ko project na Basten. O mandi ando na ko na tani na sikeleto, lawo no ko momo, balle burni law. Era ni zaba ando na Basten. O kalivay sangat yo zaba kay makani raw, makani turaw. Makani on was na no project aray. Nang sa flick may na ani ta ani balot to sa asama sa red. Hoy. Ray nandun mi manda ana andun mi manda. Kay muri nga man develop sa tawdo. Aw sa kali tam ang wando to minapan mo aray. Ole utule undo nga unan rendre man sa tabatul na may matuay manda. Na salib. Man ra bondo hose. Nan rendre ni bono men kay ruto man ra ka kon ra may taon lambas men ra may bulbul tay nang una o sana ay le utulebo ila kaso makani ila nang basya ele andulo mani or tapi wator ta ini matin to yan tibi right yon daun do na alasan beton ko basu aw sandaw ay man to daw man bas na bitu sa may tatay or buli may tatay imam sa ay man to raida ama kani may basin chay na nang basin ina bas ni tatay na kitibul beton do dela buli tay taw ni to lan bas na ko to ni modelo to ni sa sombo na bo kita tahu do ngani China tarain na China kawelit son amba arend da aba iyo men ra inda inoin ito na sema iyo na community outreach mga ara yo makani ambauta nila imba aray sar na ray ni no kusanga na ya ni balilo to meraw au sa na meta iballe murnilaw to na momo sa ati na totoo na turangan ni matakali ten na community baloto sa lay bartay no ya au sa bartay na ai ya sa abati au mo to suli na ngala bidia kumo da aba merani ba adeng wi inrain na lewani oro men sa ba na matanga ina ndondola bi baloto na so na ya ni baloto ni sa nito manda na vaso pata indra ya kiti sema mai na bubale merani rawa ina me daw wala sumanda na oro ina oro ni vaso nangauna no kurumi muri ausina ya ni balu etio melo dalla bisura sona ni balu kaso se la tio ngamai
Ito za pa bibal atisara. Wat sami na saro. Tio may suba. Wat tal na buloa. Tal choeli bunila murumbulasia. Aturan ay tal. Wat tal tuino ko Smith tio may na Caribbean. Awa binabali unin ruba asal tio may bibi. Yo na lao na lo manino muti tio mulai community outreach. Oy mo mata taat. Oy mo ilay orawa ato. No ku video saot no ku entalano. Endon mo ilay o. Ama karao ni odur ba bere tunga atu tuna community pro isanga induna amona. Itu na enay tobo. Okay, alonga tawal nga waya ni urani uzur ti aray balet na tamaku wirunga. Abasu. Ile utulebu. Ka bola ile utulebu. Okay, ndaw ata wertona ile utulebu. Nakubasu. Waya makani basu murni law. Waya na ay nasabu o basu ngay murni law. Bato na tamaku turan matakal na sabu. Bete na sabu. Isang daw yaga atule utulebu. Na ay nasabu ti onga. Bato na tamaku abasu ka bola ka turan matakal. Ile utulebu. Au ba ambulat na short community activities bara yes so li mendale ni oro. Menda saraba ni tio esona bure ni aran la atu begin. Au ba ambulat bertenga me muto na narambale youth. Esona community outreach mento aba bubale to sa bo atunga me to sa bubale bat na youth baleta nito bendindina tira buni norto tete tati o inandre abana sawe potong bulasi muto na tadik tamak me narambale. Iyo nda saraba ti ara ni ngauna enda solie ina na nonda dina be ina leon ni bono ina raba ambauti ina. Iyo man tarong ati abau ina. Nailawa ante may be Mrs. Wise. Iyo nailawa makan labu kikis. Nailawa lilim. Nasa kento ta aba i. Untuk abi indra nyawa to te may balay. Ini lang dia so may sakay be ilay ba ando, may be ilay lang na Facebook. Sekando abi no to na te may balay ni New Zealand, Amerika, to British Army. Lebu na sema ba abubal. Ole uto lebu ndo na panua. Sema rambay lebu na panua bit. Tiro tuli ma awa ibit ara ye. Na sa kento to bola bay indra na te may balay ni tendo to te may soba. Orto te may soba sa to karaba nga o momo na sarwa momo sami. Santo karabo ngo yan na norto baketi na details di quotation may soba. Sa kento anti orto balay muto sa wawa. O sa baketi quotation raway eh. Okay, soli at may muto kay ba anti may nasend. Na ana quotation dai. Laman empay sa Western Union. Tamba kede na akin. Resitay boli. Misa boli oti may nayaya sa kay tamba na rasiti tamba nayaya na tamba ay muna bubale donate may driver na page di chat group. Merawa ni mata tati obein raw yung makanda ka tiwa buto-buto. Endo na bimbi onda na lewan ni banua men trust ini inda. Na way ba ang boat kay laboli. Na ilabo ni kerlang ba Indonesia sa may bimbi lito. Ibe na sende. Madam aray nanomules nanu orniwas mo soliales na. Kay rada ni ay lekutulebu chat group. And ese matima ina tamata. Eso na nga una, ito daw winden revai. Baleta, nindaw na wiwali. Awiwali ta ini aray, tiyangal din aray. Kaya naman na chat group ni kay ele utulebo suletulebo. Umuru abay ngani ni tam. Umuru abay tumbun. Nasema na ibubale inabanuay. Sarambay lebo na isema ele utulebo. Mutuwa sotya na nukububale mburni laule utulebo di samay bangat ito na mutuwa natin na mutuwa noa. Inapay talanoy. Ana community na munu zurma sa muna community. Lebo na rin na sa tabon na ko orni baso na bure-bure ni laboy. Nangauna nasa alo nga tamandangan sa elo mani orna. Sa tiyo na bator da itay. Sa tiyo na likutulebu women's. Orto wilte da aun robe. Wilto ngay maduata. Uto sa tanang kuturang ngay maduata ni bangat ini leutulebu may loy matoya bekarabiro rote na sa narua-rua Aray lang so na nanomon daw dinata. Nomon daw sanga onder na committee men rawambau tio. Do na ilabo transparency. Me transparent na ataw do. Aray na kayo daw andi may tamba. O saraw na tutu ni paptayso tamba na receipt tamba na itamba imuna bubale se turang se marama donate may. Sa kay ba abin na ita ile subir na page. Nangaw da aba ina ba andua
Mava ando na ani enandai na resiti dai na quotation dai na yayang dai itam. Na unang ubir tay na ina matay ni tamba. Sa tada wiwi sarangamay. Na soli lolomay nondra dauti omay. Au ba ambulo ti wenda tona bitinani. Na vuva le bai ba atawa ile utulewe o repi ya. Skai mai adhibi na mbula ni ba atawa na madha wisawa. Au ba ambulo ti orang abenda to. Sala ona singa ni veimbulu sa to tu mele utulewu sa ba arai to au sara doya una wali lotu sama kani tira sama kani ada wana turang ni batau au sa sara winduna no ku tua aku mi ulama tapi tau imbur ni lau era ni sa banga taina manda na isulu doneta imai misala idomba wali lotu bat sale kana turang ni batau sama kaburi kai nondo minda tai tu mai banga ta yesona sulu bobo ilom merai banga tai na turang ni batau sakai ba andono no kumomo saat dia nak kalau kau anda seru mai leu tu leu tua ilam bahasa mai anda apa na isulu soli balom seramai New Zealandi si Australia wata ini tu mai nani kalau bangat tai sa bangat tai nga sandai tu at bata no ku bahasa mau rada nondo no meda bata no ata wata ini alur sa dala to yin nondo la au makila na no bahasa merta na boni komit oh iyo ni sambera ni yandi ya on my way sala o na page au sa anda tio wala endia mai na ya ni lotu na vo sulu baleta sa ndol bangata ibe turang ni bata ara transparency menda na bimbi nonda vamba uti inda onder leoni ona sa anu inu ibe inda ono to tio mai balanya na luwe le utule awale utule sema le utule te balanya sa vamba uti au ni na apa na saranga kanji na tolong dora kaya na itamba kono mutamba kaya di na saranga merare di chukuma gona sende bakau yani gona quotation gona kasaboli tambasar ndo na ibari tekibina kaya ngai kaitale ni muri sa chiku na bindindinati totoka saranga kena communication na bitartara au sidi kila na balembal nungu takabata kena kaile utuleu pasule utuleu na chat group na group makala balembal manu mai ba awake wake tunga sala iya ngasara kaya ngasar totok sa na ka leu bishop ni lotu chachi momo rotu orisibuki ni ambulasia mam sandra mi autio na kubu balembur nilau na bangata itio na platform me ba rete itio na community service sa atio atun ra ile utule basule utule na mi autio tio ni ambulasia atur ambet sabi na ba libsar au talita ka bakali na no mo tikubuta na chat group ya me ba kawatu kuno mai lewu patanga seberni butuka na nomuno kornivasu ya na vitala no na nomuno chat group na itamba au talita ka matanga no mutakaba na video doon na repi na kaya maram kasi nibuli ina sar to ko may ngilandi may nisilandi mo Australia sar mo to na video kina kakede o na vodong basi o nakabati ko muli yavi kornivas to ko makawot yan sa Chiko sa vote soli bermain na leoni chat group ya ne pa oti mina ya to na barorong oti ngabe turang ani tal-tala ina guloa patay turang tal-tala Caribbean men rupa asal ta ini oti mai na tamu sa apa na saya dinaya ya semuawa baleta na covid o sana barorong oti ngabe ndero patay au tamata kisi au basu au tamata kisi ya lewa ona barorong oti ndero na ta wan pa tu lewat ina mai sa tawan ro wawa sa toto kasarangan cukup talaga ng bulan ni biba karok tayo talita ka bakaliw na nung mga siya maya ay kila may kami na wasbe ka baka maduwata you know your place and vital no ya tiko ni o marama o ngone tiko talaga nung maya ni biba karok tayo toto ka baka oti maramang gas ni bulan tiko tala sa tala nung mo uklan sa NGO uniada puta manta iluya uniada kata kabata tiku marota ke bakali buna nomu talo tak mengko na nomu talo no ni nomu kornivasu bakata mante so talo nomu NGO uniada kata kabat
eu volunteer takatungayan ni na DCOS Mathota District Council of Social Services. Na FCOS it's just an umbrella to other NGOs na FCOS Fiji Council of Social Services au ambulati atu be miau na marama belita vani tata na singa no miau be ambauti ni rawa ni miau tani ya wiloma me wian rawa na pano lambasa me sangai me register ta ina Mathota District Council of Social Services. Au lai saravati na bua youth, bua urban youth Au lai saravati mai suwa na bai sauti toto asaranga bia no to neto. Au kai basa me wa muriati ai sarui kau no to network na sano bua. Au kai batarota na marama liu ni FCOS. Kai ba asalati mai bia oia. Au kai ba na ai me andele suno ko. Me andele suno ko banu. Au sa tio tu eso iloma. Ia o makate ni ora ni avala tio. Au sa kai leso mai. Sa volunteer tunga. Me eros kai betartar o tendo na kiti lewangan ni to yabusa. Me oya sa durti iloma. O to todo makan register ti ina FCOS. O Mathota DCOS mandanga makan sa register. Na emba iba anduai ero ito da tunga to le bambe to se to le 5. Ito da sartunga tosonga na angor na aba fit dae beton FCOS au sa ke adivi au sa to malua sarava to malua salai la sar mola iya de no usa kay no usa na NGOs to do malau ina mela iya an rati under na ti yundu utino undu na awareness program disaster au sa sarava ti mai arai maka oya mo yang di rati ina lambas na ai sa uma ta Mathota sa wawa sa anra wala man tang lambas ito sa kita abot akikisi nga may bulilea lobe gelmumu o sa mo sa kay so nga ko nito kay daw karabe tama tunga sol to merton FCOS na amadala baleta DCOS we based on evidence-based approach na ato do mendina na ato do kaya ni throw tay ato na nadabi bu bala ato na iti batanga ma ato na ku video sa tal na sauti na lewe ni oroi tina no dati ina oroi il Mathota men rawayan rati na channel of work na concept mapping ni daa meron tando lamay na wave ator da etay sa kay bula sa oti sarambe anga sa kay tini awon be anga ng registered members me sa kay register ina na Mathota DCOS ito sa kay register tayo na tini awon be anga na registered DCOS ena chetio ena chea o Samuel Ananga ento na kitino kuya busanga ito may kelmumo ito sa sanga ito kay biraya ito mo iwan ni boss sa sanga misalnya mo to na board may FCOS ito sa biraya ito mo ilaman ni boss ay amba ikitinga ni kawatau to tu ba ikitinga ni ka orang mo iro to kitini bulle orang mo iro to kitini kelmumo o sa kay masama aray sa avi tombe ana banua na alo na kitini li kawa begitu sa baro duru mana tio sa register man do Mathota yombu sa to saraba mamanda bula si dobi tangi betawa liu mai bua DCOS to saba ambulot dio ato na ilang ba ato na Mathota to sa kay register me sa kay tebo na bay metus kay pa araw ko sa tuba yo nangaw taw do ito da tunga nito sulit ni alam din yo basta me matatawi ina na DCOS taon da un or taon ni be karabina rural areas go outside of the urban areas lai radi mai na leka tu yo enton no minta ilana tio ni ana oro makani tutunga yo do na NGO kala atu ina maka amakan tutunga na mata itu kala tsende bide mudra bibu maka etio na channel of communication etio na concept mapping momoria merawani andilan data ina evidence approach o inda mendandaun dina ila mendandaun dina me unita mamay nambay sawo ti konta na tuno mo reporte uwa
sakai daw sangati me matataina na leweni oro na bimbi ni leweni oro na naisema na turani oro leweni oro turani oro arai na tio na bose ba oro tio onra liu ni bei abusa na tio ina na subcommittees ni oro tau doi subcommittees ni oro baru rongo tau do bi turanga ni oro yo ina da abatina da ada na ripote tau do arai soli bi turanga ni oro o turani oro sa kaila oia bola ni asan oia me mata tio ni oro na mata tu ina bola ni asan soli yo virta ina nga benerto kai lewa on rato arai na wanu wala bo de na be karam me lau in bale tano oro yo o matani wa ya lekati ona wai sakai la le sumai be tura be bole nia sanoi ati na ripote ni turani oro ambi na nonda yan rawai lo mani tio na oro men yan rawa na nonda itabi na subcommittees ni oro ara indon don mindala ibu ara matai ina sa ila itu asan ra ila tu na ni oro an rama kate ni an rawa me kaya do tu ada ba behin na wibu da ulle bu na nonda mama da nan ra anda menda komplainta ina ni makanya sama behin na wibu mama anda yo na da bo yo da abati no oro no ku be desa o tendo ai te wona to na no tu aku mai vale lobe da aba o inda patriotism what you can do for your country, what you can do for your village. Nada orang aba no or aba mandarawa. Aba. Reporting ame matata mendina no muchen lang turangan ni or bol niya sana be commissioner na mate to kay pare. Kenda ula I rada ina may mo I onra NGOs. Na pono men ra duruin. Na odikos ato na matata dikos tus kesangati betu duru at. Sampai rata duru mina bi or sama katini mata tabe in rabi or ode oto ausa asia ni ausa betartartio bote di mata ni ti na I lambasa oturan ya busa mai na oa erwe kadininga ausa betartar rawan ito ndonangon ito duru manda ato tayo ina bos ti ina sengalu to otua aku sengalu ausa abe ono keta levi obis ramai eso na amba arai mi matata me evidence atau do na evidence makan di bosa na evidence mo tamba amai na date na time na venue na deso tu ina na ngau na yo sa abuli di tauti on na committee ni buli la kayim village youth patay turani orang may lobe na ameda aba ninda uda endo na activity Anjing. iyo and don't numenda ilaw inda na strategic plan niya sana mo throta ina ato ina lomo na mo mo kay plan tayo na development plan ni or na ambimbi na development plan and don't numenda ila na committee andun duwa ni bi oro iya ray no to itabimbi na volleyball niya sana mo to patro ito na madua tadikos ito na dikos ito da abuli na ngono may form tayo ina na nito madua tadikos da abuli tundobi kay Barteno na muna network ni nonda we karabi mata o efko dikos wi otto na district magata buwa tio na bin sabsabo da unro umbrella tunga boy kay tio na to kay feed Toto kasarangan ng mamadal takmaya. Ay tio isa kay tio may rumang de lambas. Na kasaranga o baka samta ka maramagas ni bul ito abitala no kirto na may kanya sano serua may pamadal sarcunga kina naturang liu ni chairman ni Sero Provincial Council doon kan tali ni nona may pamadal tiktal nga kino Mrs. Rambuka kwe non liu na song baka marama tali na non tunga may talan no tiko ko batsar chinga na kauni pamadal tagatiko dora kambimbi na bi korokoro mera sematiko na development plan niya sana
Belet na ngona ra motion gina na subcommittees kila chokoiran na nito reporting ko nang kaila ko taki to na main committee nang kaila ko biturangan ni kor la ko na matintikina sa kaila ko sa ren ng boss niya sana. There's a network of information sharing. Belet na kaken kita mo na liyaro tal na ka politiko ya maramagas ni bulye o na NGO na siya ni rata kabangan na kain dalitu ko na vera na vera na kanto ka. Evidence based. Evidence based. Holistic tu na kakede, holistic resilience tu na kakede. So daw bosa na leoni kor na mindset ni tama tatalenga. Ndondo no meso na buli kaulo ina kor mera batara na turani kor mera be besureti mai. Mera mai bosa per leoni kor. Na eso na kavango kera senga nikila na dhaka ni strategic plan eti obranga na polisi ni oro na ata udara esema tio na yasana matem tu atoro ni na kaida atuare o kaida abatu na nomu ya londina matata na nomu oro ina nomu yasana boleh yasana matata saranga totok ina totok oyau daw soli ba asala nga mertona oyau ko daw soli ba asala nga mertona bulla ka village youth na amertona aba soli ba asala mertona mani oroy bali aray soli nga to na ba asala unin do na ayza men makanin bosi baleta eva sambo sei membo ye lebi da walenga sala iza anatangini wai lebi da ngambos I'm giving example kailan may indurto na NGO kay may taro indo nga taos to salem dura kitangan da atibi na tangini wai kay amo kitangan au siya amo kanila aray sarang andura point me mata tabi indra na lemeni oro na ada atiyo kitangane kitia leo matu siya buningone siya kitisara me mata nonda wa amuria na strategic plan we have development plan rai na kuba asama makani sona oro makani ramata tabi ina ya aba buli ba adaban rai ibu emai bal niya sana sebito na madota dikos iyo madota dikos sa kay register rawa saba abin atay mandangan ni register rawa sangay iyo sandal to sa libikito ya ungirti o kirti o chea ima dikos sa samu amo yetini awon besa register en balam to sarani duri lo mai to sarani tosto ya mesa kay barte mo na yan bay mito sa duri lambasa manda matataraw to lambasa dito to yo matatali matatunga bay inra na how to get the developments to them matatali matang yo na neto focus ba ando ito taon da uni or taon da elevo na ito ti aray makanira daw turangan ni oro ito oro ni inda ila yo metal level inda menala observan kanti na todo ko nito biri di mata menandampe pata da vitala no ndere do irci mena koro erna mata tasarvir menandampe pata da vitala no me mata to vinaka na be kaingan riv medaka to kasaranga kawasi talanga na tuku untuk mendangan kau talitaka na mutukun juga na be tamba be mendangan tambangon ni sangon ngo satu no da telefoni saroni da tambakan ni nakatigo ng bosse se lida kampiakan na tanggi ni wai lako mena be tamba ni oira talanga na lomani korer na sarabat yung manay tambo oira chiko itong daku oira chiko talanga ibalangi ni rari chiko na itamber na kai sa kito na bebibu kina sangay na wai bida na sinasawot oira chiko na itamba berto may dikumbia ni lenga chiko na nonroto wai ni ano dikumbia do lenga pakalibo na wai ya tamba chiko may na nonra keli chiko na dorbo na nonra sangati ko may pakasabata yung beka so na tuebu kasangay me keli tali so na bunu ero ni kunikin na wai yan dagiri na itamba do na kayang au reta nga dir sarapa kan bulayan no iran na ngwan ni kumbia era tu na besi biti besi burbura eno no kawai na no to sasangan na dorbur chukumi na koro ena bimbi ni ken sangay biti ko na wai masapsapa me garo ni dagela ko lako so tu mati se nabi kabaya totokan ni dareda na no to vita mamay ento la na rai
Senga ni development nga, maka ni development nga. So na leka ito na oro. Na leka ni mga ta ini way ni mate ni bimatentai. Nan rambo dole na yakiti. Na biba sauraratai. Na leka ni bubale. Na maka ni ana. Na ti bulan-bulan. Na atau to ara itu rara. Yo to maka indo na auto umbrella nga. Umbrella nga na digo, madota digo. Sakai form vo, sakai register vo. Sa register raw. Wa bibina ba lew tio ni raw ni sadur tio mai sone yakiti omuran ilan itu na raw. Awila ni amba ila omai ni kaita aburun tuna re-registration end of the year sana ba lew sar na dur Ama kan ni development. Ara sona leka bara ibro ngai to ura. Oito kaita ketenga. Oi, tina oro i na lo i oi aba keketi wheelchair se dava sakai dailis tina report. Evidence based. Tina sa. Yung ko chin ko na chinga na leo ni madawat dikos ke baka sorbi na kata merelewen na takabaka. Keto ambos, tata ko tito AGM. Oh, okay. Kamo na board may suwa da karawa. Register raw. Sa register raw tunggu. First step done. Anjir. Itu sa sinisudu man dapat tawase dokter dati. Itu sa sinisudu raw sa dapat tawase raw tanto raw na buli itu kay tiyo na komite. Sa kami banding tayo sa to bola way in sa RR sa ngayon to muto sa tiyo na kiti muto bay lutay. Give them the opportunity to lead. Taon daw underestimate tayo na ito na turang sa marama sa kiti. Kita nga nakiti lewa. Ina buturara ni belutay na bekarang bawi. Sa Mrs. West nga, pala to ya ba akoroy. Maka. Sa ay mo to sa liman tabi miyaw luta ina. Miyaw da ina. Wayaw na rani tungay muri. Aw kay support din mo tuwat. Sa to maro ta ina. Sa ay makindo na da Andre. Ko boleh da abo na kay talita ina. Bat na da nga ni no mo yalo siya. No mo volunteer ta ina no mo banwa. O makano saumi na windo na Kanto na sa umi. O sa ay tiyo to na kiti ni lobe. Ale mo na kiti ni kawat tiyo tulomai. Tiyo tulomani madwa ta dikos. Sa ay to na kiti. Muto unit to tuye muto kenan no mga muto lai mo de hotel ni muto lai di workshop se muto la oia muto ngande amaka. O si atayo na da meda. Tata araman de lambas kay duru madwa. To sa takit tiyo aray mito sa duru minito mandanga. Onda nabi or nito to tahun-tahun ya. Pati son ang bula burongan ni bebe sa uningauna. Sa laya tanang base ba indra tambah kiti. Endra bunta ito na nonra leka. Bali man to sa bole atman nonra aturadi. Endra bunta ini indra tu. Son to manduan ra to bola. Yo ito orang to bola bi bal to ya confident to bola ini. Ito nito tabi nga na matadikos la irada mai ser mai. Ona makani saumi na windo na. Kit no matio mana durmai na. Matadikos na makani saumi windo na. Na anga dai. Na ada. Na aba na ada ana lo mundina. Solina report evidence based. We focus on outside the urban areas. Na class na food class leadership siyo community observation reports ay ang bimbitay ni matata na nung report may na oro kay demoray ato may bola niya sana na matata matini tuwara sa sartunga matata sa sartunga NGO ra sa sartunga na tiyo ya matata sa sartunga nararomiki non rabibuke non rabibu sina sarang yan angal si ato ya aura na weakness aura da lamaniti oti or mandanga makan railatio indra na network aray. Makan sama tata. Ino don meyan din dun awareness program ibe or men ramatata in. Iyon na nga menda na mindset nito na oro. We have to get down to them, Dina to ako. Kandi na saranga. Karita kabali mo na mo solian na ngalala virtual na boli tambangon darin rin na kena wasama pirtan baka na capacity building na non dareda irto na boli tambangon sarla ko tak minggo o irana yakiti sarla ko tak minggo me solibiro no mundo itabi ngondo na bingarabi ke
Toto kasarangan umsareda. So you see the potential in their leadership skills. Asol saranga bir mersati kubu mer durumay na bibu kau tali tak talinga maramgas ni buli no sarida tocho na bakam maimbuwa. Uklan na bula saoti arto adur mikin na may kani maimbuwa na buwa urban youth network toto ka makawa chumbuwa. Seber matanga dito wedo may bono levo sa te ko rongo chukumay na italon no birto na buwa urban youth network sa toto ka bakawti doni bari tek binakan na isogo-sogongo au klan na buwan biasa na kedebiti nganita saranga menda buli mai na may pamatalo o alisi na nonto marama doni bengarabi na songo-songo ni buwa urban youth network apa matal ko roto bekan cin kawan maki ya tu sertungan ng loma ni bitalon noa ni bitalon noa ni matintubiti ni lakumendo na ibarita kini tambangon ni roto durcho kini loma ng buwa urban youth saya saranga yang go satu kuno wali sinano na lebo ni marau dari banggo sati korto na tambangon ni memba kerto na tambangon ni may nanronga yang go sa durmi go madwata sa toto kasarba kawti nindo to ko vitarabi nga saro nindo bibuku-buku saranga natikina semana pamaramgas ni buli Ndon saka au durtu lamani dikos ya makasartungan ila nata na dikos da atunga durtunga atu baberbere akara atu no muitabi kai buli tunga atu lo au babu ni binasranga vale bai medem vanita tanasinga ni rawani andi au ilo mani buah youth mulai sarabin tau kau lai buli seranga mai bai buah youth buah urban youth o makai wata taroina da apa na arai iyo it's a challenge makani rawa mintan data na youth ya saya sana arai bu au sakarabi kawa mantanga mata mera ni mat on mantanga iba asi ombul ka youth meran to tosomai arai iya we start from our zone teka bunga macam manda sarau kaitos kadir saranga klan na baro mo chukumbe ko alisi robo kawanga na dewa kerto na leni committee ni buwa urban youth network totoko bako tie na namdobin garabi may buwa maro te ka lebo be bani tatanasina director ni FPOS tale ni dareda na bengarabi ada tiko na Fiji Council of Social Services ya saloring ko sa baka patukanan ko ni sa dolong ko na nonto branch may madwata satu sartungan ko na nonto mato maramagas ni buli ana wise totoko bako tini na woti na baktawase sarangay tosa tala no tubutuban ni yang baki mengon ron so karua tale kimam salasar sartia ni besi burbura ke kim do na kan mi madwata ni kito na kilani na tos vina kana num do sasab tali ni dare ni chiko na kana yalo chiko talangan na yalo ni bikaw itaki bikim do bakati kim do na len committee ya sa tiko talangan ni barite vina kana do sia matal chinga beira na madwata ertu na besi taunta ko kay bonolebo kaya baka talaga kinana besi buru-buru totok bakawati pinaka bakalibo na nung durital juga ni cikur tu na dikos membu libo talaga birar bakarong ti kumeni kuwa medem anay sa totok pinaka bakalibo iyo manda na nung mabasa di bakasala bikima minawarong ti kuya di basi bikima metik ko ibanuatani enang bimbi ni kana nanumi na nonda kornibaso talibia na ulutangan ng dorbitalo ni kuan ni na dorbitalo sawat yo nabuti lobe tiko kina kerto na numya busa na buku ni korbe na turang tamamuni ya tali ni nagari mo na bono basukin sa na puna talaga basukin na turang tamamuni do man tanong mo boss ni biba kong geti bikima na barong tikuan kikima talaga ni tukoy balang nang bimbi ni memisema ni mami kornibaso sa na puno basukin na ni mami tumtum na balebu Dr. T na basu na basu na enambalemal na orni tinanda okay o ya basu imburni lau no kwale imburni lau le utule no turanga na tawina se turang tiba turoma nonda orani basu nduna abang bimbitain nonda waini sudu nin ron romain enambalemal na burre nimbula imantu susung itu ina kanta rokot itu na lingay tinanda ema kanida unre mai ara endo na marama
Kasusungi mai wase awa bura bintu na panua. Awila ni makani taudo ona bulintu na bubale. Intu na ambibi na numu ora ni basu. Nabu na undau sa ina so ngau sa tau ato tanaki i matauta. So nakiti ni kawa so indra na kulawa. Oya makani kiti ni kawa. Oya na kiti ni baturoba. Nabu na Otama kubiranga basu. Ina mata kalina sabu na mbete. Ile utuleu. Ka bolai ba awam bula beranga ino, ya bolai ruaru. Bolai ba awam bula beranga. Ina mata kali ona sabu, mata kali mbete. Kalian dua nga na mata kali ara yang bulati. Ya te urdra to. Tumurasi tadi komender etikis. To setu atu. Oh iya, na mata kali dua nga. Kain daw kau ino ya, balatan ni daw ay daw satu tayang be atu ina orle utuleu sa kay angoyaw. Yu sa pasinga. Ibalile umbur nila usa ay nasawir sa ulay ikaw. Usa ay nasawu iya uwas nga umbur nila. Au kan daw saraba to ana ni nabekarabi ni bonua ni tamak. Dolai e. O naturang atamaku endona bekarabi le buedaba. Ina bonua wada. Nana solia nana bonua merto tete ina narambale youth. Erendo dona youth rongole buibit. Sa toso mama na youth. Au ba ambula sartio ngai bener to. Liasa ko jem tendo to no muleu ni timi. Ina bono ba turang wada. Arena nonda semata nonda bubale. Nonda solia atu nonda ndrea menra bula ina na tamat. Menra sasanga taini indra ina menra bula. Au ba abni bina bale buni nila iya don na bisema tira itu saru sema sarna ba vole tendo to na youth. Dua arai. Kan dua. Nonda udola melo na bono ruai. Ono wakawa, ono leutule. Na buna ndo ino ya una kitini baturoba. Baleta arai. Au kai sarabi tena nando bekara ni turang na tamam. Ni dola rua tu. Dola na panu na matakali ba awati ina. Ka dola burung na matakali. Ya. Au kai za awa ina na za ani be semati arai na no sema lesu na no oro ni basu sena. Oro ni tumbun, oro ni nau. Bida bata na nomu bese mate unra kiti bala mi rakendo ba madala tuma au sema le utule no kunau kutut saru risi toto yo na basu au makainda na ndona bitala no na unu ko itu mate tunga ba bitawali na no ibale au kai dana ba andu na taro bitu aku pa madala tena mandana basu kai ndona ba madala ma ay mayo iya turanga tuna tu aku ye retaida usini correction services kai au iya. Obas wa tuan dua tu itu tentu na oro. Tuan dua tuana. Obola tua ruotu. Iyo dina ni tua ruotu obola. Velu tai tionga o tuan dua. Patana atau dong si atau momo na adi bas. Ama kali adi biluben, adi bas. Era nang bibi ni ilau ya. Nina adi ngawe basu na rom. Na ta apa. Ama andre ni adi bi I lube na tanganin din. Ang sarap to nang bulan ni tama. Ambo mendo rooba na bonta meni lube na kay adib no na bas. O ito na ando to meni to nok nito bas may lobe to nakiti ni wada to tuena. Or to nakiti may wadi la kembalau to tenin bulle. Endo na ana nito ndaw maroroen nito bas wala tan to lia kau ni adi nga boy na panoa na lot to tu. Betul benar itu. Balatara inda to ameni o indra na non rasuzu. Entun ana suzu manda suzu ina na yakiti menra ndambula. Ema kona na makan ndambu. Tua ruotu obola. Dia ni tua ruotu. Ya lia kakati o tuandu. Balatana nui tau do ni momo etio bebas. Nangau nang daula ino ko orni basu. Dau tek sarang tambah kai dere. Berarti ni basu. Iyo, au kai abita ta na basu. Dau di sana basu tau kita kabu. Kau tambah leta. Tau kita kabu. Natarana ai, natar zurui Iyo, na ito ni basu arai kai ota. Au kai abita na tanto na ira ya urada. Niyo sa kabu. Wata mata kaka nung orni basu. Nabun arai di imbang-imbang tau ni may dana
Well, breakfast nga lo manimbasi, leo tu leo. Au tomi chai na ngai arai, tomi weleti, tomi painapi. Kaya la ola otento na nga, non randahu be pamai leo tu leo, sa songo ta sarang apa kaka, siltai na non rapoket. Au kai so mo na ya, mo kaya, mo to ni siltai na pokete. Berarti ya na apa ngana, na bono batani ilayo na bono ndenu da apa. Uno kabu ta ina no mo orni basu kai makani da apa lesu ndona. Onda utara ndona apa kabu no mo orni basu. Duro lo mani bal terame na ani no momo si tabalemu. Do iya mena kona mo ilate mo lia kaka. Mo rani o tamata kaka no dola tale subir na itabi no orri basu. Na bunare o kaida apa ino mako eu misa songo tamata nan ra anda tun tabale ko mele utule. Create sardo na page ta absara. Mo bosa mo da abati no mo ito ba mo basuta endo na yaya. May no mo orani basu. Mo ilati o. O mo tamata kaka ni adi nga atundo iyo momo mo dola. Adi nga momo dola. Pato momo na makani adi bulube na adi biyo mo na. Ando saraba to nan rambulan na kumomo mele utule ni latun ra adi mai. Me so mai na suki. Itu mandangay matan ra na suki. O na adi nga. Kay na iyo, kay na suki. Dili to matan ra na suki. Yeno kay daula otile utule bo yang mesa tawa sarto nga ba asya no putang ba teno kuben. Berarti na daba. Ni matindanan rale bu daw nandan rale bu teno ribas basta mai sa umaat ba asia o mo kanila na daba na ba asa manitamat na teno ornibas ilatio nga o tuan do to yung ornibas satu ornibas tua roto balay kakati o tuan do batalya nga taw ini orat ti onrat tabalim endo na o kay bulida Nisa daw dur laman ku ornibas au sampai raman dito so ang di ba ambula sarang abi inrana kiti nile utule tutu mai le utule wina or di nangani makanin catch in network ni bogi di u ni mata mo to lamit taon to kamen dola wa ambula bi muto na ku ornibas au wa ambula berti nga i rabini batu i sebadi bit betul na tamap ko buwal ti mai ina au ba ambula bertang ina arambo mama tubita mo taw daw ambuli ruwa taw daw na bubalik pa ambul temuto au ba ambul bertang ku ornibas mo was te manual derma ina na drani tina may oroli may batu uza mutong bulasia au saba ambula rarambo te we indra bubalen do sarai batu roba ni uwa resi ana nanto esa nanto tina batu roba matanta matalia kaka Tamtanya kaka rai batu roba Yeni saduro mana ko ornibasu aula o ile tu levo se olai arambo se oroli menta ilati inda lai kabu ti ronta ornibasu dona po sambe dina kabu menta tamata linga kaka tawana rote tu namu ato mesina itu at tu barra ni sa avinga mai sala kana mangiti bali uro tu da abasu andaba una wala ini momo Ara indona pa bubul do ay bida ko tama kung daw ba aray. Ni sala ka nga indona ay. Ornibasu, tuda. Uni warain. Ni lo nang buat tuda drew nang buat. Uni warain indo me ba araw oy. Aray mo kanila na pa bubuli da ba so da apa ba indona ndu ino na basu. Yare na pa bubuli saraba ni da akaw saraba tu. Dena sar. Sa totoo ko coach. Di na to kaya na punuan ron Duso eso. Iyo eso kan daw nanumoy ramerlay tartar nga ba Italia. Di na sara. Kaya para umbe dito abili. Iyo mo na sa tarain do na mo ilati o nanno mo tut nan oy ode aray na daw nandun mo sa abalis. O ya urawangan ni bisa kay boss. Ulan hindi matatambi so na auto bola ato bet ino ta ornibas. Iyo arena no kuba abubuli na pabubuli sarapa may na banua susina. Sarang no ornibas. Na basu makan tawoli mo tinamu nga no na or. Maka. Aula ira tabi royo na banula ibasu royo no tina. Basu royo sakani. Inandong. Nabuto sakani. Na banula isema ina buru mo na basu aray. O tina. Kela isema buru ina na basu. Inda kay duruma lesun na channel aray. Sari ramay lebo na bono la may no mo isu.
Yo, menta ilai inta burung anda salah oti ara. Lai nandong ilai oti. Ya oti na ko basi nandong. Betul na nuku bubale mai nandong sakani betul nuku bubale nandong wai. Aundo. Value ta ini inra, value them. Manu basu ila tinamu o tamamu basu ibe. O tinai tamamu basu roibe, tinai tamai tamamu basu roibe. Ramai le buna basu na banua sudu mai na sudu. Maka na tinamu. Sa totokan din, totok. O rini saranganggoy ke maramagas ni bul nang bimbini non da rede na lom mandangan ni vale na kenang biwin do ni tubo ni tuku ni vale vero mandangan na yakiti lom ni vale mera buli da mandangan non ra dan peka baka maduat non ra family tree se vada vai mera do nukungonele do ta kapati ko na chat no gato bole mono wasetali na nungu taga ni baba ni Facebook na o they o yao who am I gay indana ka urida maramgas ni buli na kena wase bakal lebu na chat sembo beiran nang one na bisi burbura iran nang bikima na satu ibalang era gay do tarungira o dia waya o dia no mumbumbu o dia no mutukai mo merkeleira na non randui maya busa non matanggali non tokotoka le ya matangana non da huti non manumano non kawe sine non raika na bika kele bango it's all the identity memang kantor bintang mata kecunggon na basu dia na sarangala kau ni pamadala takamai merkilan na isya mani bune baskin tamandra tamusakayani na sana bitinandra tale ni tare na bune era semata na biyo kanyo kaya na parama gas ni buli ana totokan din ng bibi ni marama natina wala natina nga nalise mata na bibekani yo ang daw bandite niyo ni sa basu me sa basu tenduna mo tamatalinga kaka matanya na adi may bau hiyo no momo so tutu may no orni basu tu dai ko da sale kana dura sok sale orni basu kaile kana ti sama kana suka lai boli suka mai uri wara inda ton tau ini sok sandia na saranga do di na babu buli binaka talita kanyo tukuna tiko maramagas ni buli nyo red sarana matamu kembalan balen do di na bagrite ke binaka merna numati ko birna turanga tumbu turanga bagarong tiko menambong ni kuai you have to set a good example mera red tiko ira nangwani gwana kaira ni taka na vivo suti and do saraba na kana bi matagali na nanda di banua na kana laki basuti mai sonaka na yang gona sena ya ilo mani vale di na todo iyan baka na kaut ni tukuna chuka ya molinga nganga mo basuta chuka na ka ni na may nangaw na may na may kina na kari ve ko mutu pagraw kuna sukay muri totok sa rongo siadina na vitala no na singo binaka ni kuwa ni bula binaka na biyo kano ni samati kumai do bula binaka mi Australia mi serene na itasak bito ngabi ni bula binaka Mrs. Amelia Toklauber do bula binaka mi Okalandi totoka wakawoti na vito ko ni kumai na vitala no ni kuwa kani maraw ni listal mai na maramanggas ni bulo Ana Sorobi Wise no na may siya matali chuga na bitalo ni kuwa siya matali chuga mingo Mrs. Wise o vani tatanasina ni bulu vinaka maramba direkta ni FCOS bulu vinaka OG totoko bakawoti na nomu ni siya mamay o nuita kami wati mbeka na bakatawasi nagay total mbeka na forum no tobole mo ng bitabata maramagas ni buli buku ni bingarabi ni FCOS balatang ko doon din na lingan ni bingarabi to toko bakawoti ni tara na nonda be korkore tara na nonda tiko au talita ko ni sa dolong ko na branch ni Dikos ni Maduata sa doon din na toso lebo bakita mera yan ni saba karong tong mga director ni FCOS au nita kan di sana ngole ni Warbisuret sa ngole ni ko ni Molomata muni na kay ngole may madam director buku ni Vitalan no ni Bingarabi ni Fiji Council of Social Services. Uklan ni nangan reba kalibu na namdo Bingarabi me matatabira na leoni banua uklan sa matati ko beso iya sandolo tu na nungu program me na may tomanikin na Vitalan no na namdo Bingarabi na Fiji Council of Social Services. Totoko makawati. Lisimberangan may dapat na nandaro Vitalan no maram kastibuli. Tiko talin do talan na ultang o binakatamaw siya weekend ni ko.
Sekami-kami itu cunga na vital no lele bungo sera wako tu cunga may na nora wako binibinaka na ken rong sia na vital no. Na vale buni berni mai dava na bekara bini buni wo. Da sarava tio na nonda tio bimoliwa ina nonda di tio na bimanu sonda bula inda bekara bina da ndau bulida menda ndau radi indra buronga na we andra taunda uni nonda mata tio bulitin onda we anda na indi na ibala na chain satu bulitin dan dau roova na nonra tio maliwa inda mata indra buronga endo na ibure ni ena atorda eta ina nonda tio itu sama bauta tu sama ilama ilo belum ya indra na anda india bure buronga ni nonda dau asengwi inda yo tatau sanga nonda ingu todo minanda bebe anisi awata indra bai mata tamat na ambi arai betalia makan ilan nona bosa uli dale mantanga mando ambula tu ondo tarapa betalia tu na ati itu ondo roba non rambula na bai mata tamat na kaira wani ndon na panua toto ani bikara betenambula na panua tio ina ko asala bai inda ni abiniwa ndo be robi ba alim rob mantanga na mu bale ba iyo makaram na sa rob ra na bubale ni na tamat taunda ino tamata samkan rob ra na bubale base man na rob lo mani bubale kay ran tete lo mani oro kay la ato na matakali na no mo abusa kay tos na mo yasana kay mata tay na mo bula yo matamat do mata tanga na makanya mata tama makan ran na tos endo na ambimbi tenteno ko sawa tinan tau sanga min tau tos iman stabi ndre uri kay ray muri tarana mutu toso iyo mo tamat tau waro rongo kon tau waro oro niyo sandu warna boso suwantay na waro oro ro na ato golimay ro na nomu bulan ni oro ro na matentu ro inda tiwal atio ambimbi ni pero na de tio pate ena waro rongo sa uso tunga ni waro rongo na kay toto you respect others will respect you yan andre da sotava me uli tatao non da tos ua dan daw sanga min daw tandola min da taro at uno ngalubo tu indona soli atuna ausiata tobola atuna ausiata ua ni daw ngaluba indona karani ba tao ta ini otu stabangan andre tuza eto soti on la tion uni kay raimur sa ilangan ni sa dana sartan na dala aray unle suba wiro tarangan asian don mutara robin rawi anda indi on rawi antu buliti inra ndau betalebi na mada sa ote wos yan tamata ilang basa tamata ya lucia niyo sa wos we madu tararamba binabali mi na kitini madu tatau do mi sema tio mai na bata ni bitala noi au bambau tani sa turun don tio sartunga mas registan do no madu dikos bada sangat itu metos taru indau boleh yau bale bu madu ayuf na arto sa da awat yo no biasa yo ausa sanga ando na unan mamanda meto sa te bu manda meto sa tos yo na vaabonga yo kitini maduata ona kay da abonga na ai maduata makan duwara kitini biasa na kay meda abay yo mona ilati na medanga ena ti o avoliti rango mena poso na kitini lambasa makarda abo na kitini eu kitini lambasa se kitini sakaka se kitini vei di on biasa yun lang tato kitini maduata da sarabo leso na adi ni alone non da wanu maduata ni sala iya da me dambet ndro tutu ni belu ta ibit atau imbola tangan turang presiden maten tua bini era indara sona vela betini alo vela betani asam nada manda to satu tunga ina na kit sao non to satu so non satu to na kit maduata apa bibina vale buni rawani yanti mai nambutura ra ibe dokteti me sadur rawa ine sona men ra yan ran rabiti non ramona na kitini maduata tiwe manuale buti maduata mutuna tiwe biti lebu mena besai bura inda la itio mai be da to kitni ngani maduata iyo din sakit mo ta kanda la i ya para tulen roti ni maduata ilatio mo na vale sumay na yo na wanu wasona ndrele sumayra
memai radili no kitini maduata seda ba makan ilan bali na da na bos di tamata ndra kitini maduata bos warno ti omaya ya ndra kitini maduata susu tungai elo mani lotu ni banua ne banua da matelebu ka ubamba utani tura no kuitabi lo mani banua baturang da matelebu me umelo taina non ramelo turangana ti maduata na kiturang na president obiti muna toso esa rawani duana ya lewa kiti au makani ilai bena pano totu ina au sanga me surila madikos me sala isara manda mai na lekatu en asia rani danan to banua to tambe tadai sa basala sa eren to nakiti mo tatu mai biti ba savar savarai isuva bebonua tani da velu te tionga na non to idimbi singandang wa na wali sa mundo ina ka binakapaglimsara maramang kasnibuli ana surobi malaya wise yana nomu may dami bat kikimay minising binakanikua sa ucik ko na bimamani viwa and bongi ni singa buke lulu may viti ya tale sa bocung anggo rona singa may daban na yang baki ronon dolo rosang bulkan dua katale na no musya matal minikua maramang kasnibuli may tomantal na ndoro bitalan no ngo bakatu na sarayalo yalo ay dotukun part 1 part 2 nakaroni part go ya ni mataka bikin ni warang cuma na saya matalamayo maramang kasnibuli may part 3 part 3 na wala kalau ni mataka na bakadori tukina na Maduata Province Forum na walu talaga nakaloko erto na sema tal chumikina bidi tale na wekanda ni Maduata erto sa suretiko merto na sema mai totoka bakawoti na no mo may VOC na sigo binakanipua na baka binibinaka sa ngoli tumaingo sa Buambale na nora baka binibinaka na biwakan do matanga ko siya wala nga din do maramagas ni buli rombe karto sa tuko ng bengang mingo muni sa tumbe ka na binding ding itarabo tarang tanggori tarang tanggor mesaso ko tumanda Nako makale Patrick Smith wala tuko mingo na Bukatal nga kino maafu natui ko maaf binaka makalebu o klaro vital nongo dong kay tomana ti kaya ni na biwakani may Maduata na buku ni sona soli pakasa misango ale mai totoko pakawoti binaka makalebu na numukoto may naulutangan ni Vasu hindi na todo ko nakao siya maramagas ni Bule ninda Vasu sa Vasu tendo naka menda tuwa karaw menda Valataka se menda sauma na kere ngol me berto na bungonda na buku ni non rakadi mai don dina na ulutaka binaka ni bitalan no na ulutaka ngo ni Vasu o marutaka bakalebu maramagas ni Bule ni kota tak mai na ulutaka ngo menda bital no taka bak matana lebu bikenda na 2K bunga ngoni siyang tunindo talno tak kasang suci ni matata ya na bital no ni ko ngo tik-tikibu nindon dia na ulutanga binaka bi kenda na biokani na bakironon dolo solo karua ena tomani tal chuka libu na ulutanga bango na nunggu bata-bata tamaru taka ni siya mamay ko maramagas ni Buli na tao ni totoko lambasa na buku ni nona may VOC ko bikenda na biba ko ungeti ni nona daka nonra ungeti na nonda bimata bubale na bi penua baka lambasa vital nga nakay to kunong ko na nonda na numiran na duy kay o talita ka baka lebu na munito ko na maya wiran na multi-ethnic communities and artiko na nanda tiko wekanda beka na China wekanda beka na India wekanda beka na Loma se wiran beka na Solomoni na bindi kay do tento kinobiti na na bese burbura ni taray beka o biti bakay matalia tu ni damay tu na do kay na nanda banua sa ngol may ngona bole be maramagas ni Buli otherwise metiko bikenda na nonda kawitikira emenda loloma ngan reba na bibuke ke bakay tuera ngan reba na bibuke da solena nonda ngawna kena nonda yaw kena nonda loloma bira ken sar nakabale Miss Wise sa mga binak tuyani bikem do na bubale ni sig binak ni kuya and na sotal ni sig ni mataka na wala tal mo Mrs. Wise and na wala kaloko and may toman tal juga na kamera ni ko to be continued
e makai tu tukuni na yalo tu sarama e na listal cuma Mrs. Wise e na sigani mataka na walu na kaloko na ka pangalim sa marama sa lalom sa vale bikim to vale lalom bero na gasi pakatal nga kini benum do ta Mr. Wise na vale naka vale mo demanda sa totoka pakawoti na vitalo no ni kuwa maratek sarba kalebu no ngole mayo maramagas ni buli ana solitu mena no ngauna and siya masar choko melambasa totoka pakawoti na no na ngangandre bilistal mo kwen na nungi patabati me may wasiata lo kwen na ulutangan ni basu kena no na listal choko kwen na punay basu kena turang tamana kena punay basu talanga kena maramatinana ena buku ni bengarabi kena no na sulena no na yaw kena kilaka ena kena listal na bibuki e bira na be korokoro kedengo ena be karangan reba sule kena no na buku kena no na ngauna sule walitu lebu na kaya na kawa sa kani somikina etali don den ni barite ke binakai weekend na bakorong tuk melikua au sapa kemudian weekend muni marota ke bakalebu na nonta me bitar no ni kuwa ena na sotel chukuna sigani mataka na wala kaloko ena ngono batangango ena kana baka doriti ko na Maduwata Province Forum ena gambitu kaya na kani tukutuk matelelai ena nunggu ibata-batango au sapa kemudian chukaya ni weekend ni todo ko sara ni mode manda